Oh. Hayi, kubi. Sawu. Awutshela umlisa ukuthi abakuba abaphansi bathukuthele kabi. Vumani wo. The Moon said, your under people are very angry. Sê julle ja. Hoekom? Wie's die onderste bo mense? Your dead father, your dead mother, your dead sister and cousin, your dead everything you once had, man, as far as I'm concerned. Nou, hoekom is hulle kwaad? Hey! Man, ubuza great, man. You ask the Moon many questions, man. Vumani wo. Sê julle ja. Ja. Vumani wo. Sê julle ja, man. Ja, man. Hè? Uthi ngathi nithi ja, man, kumbuku. Mtshele shawo ukuthi kufuneka enzele abaphansi umsebenzi wembuzi nomqombothi. Hey! The Moon hy sê jy moet vir hulle maak abaphansi. Abok en mqombothi bier. Wat's verkeerd as ek chops koop met 'n stukkie wors en wyn en kombotti bier? Sjoe! Uthi mhlekazi umntana wasemzini. Angaba urongo xa esenza ichops kunye nevein neburevorsanyana nje encinci. Hayibo. Hayi. Ha. Sala kababayini. Wakwangizwaphi ukuthi umsebenzi wabaphansi ungenziwa ngevosi newayini nalokho kunye uthe ichops. Ichopisi. Hayi khule ngempela lo muntu. Ha, mtshela ukuthi ngifuna inkomo yami manje ngikabhemela. The Moon says he wants his ox now. You are very sick. Smoke. Hey. Akuphenye ukwayini. Hey! Awuchaya apha man. Don't smoke here. Uphambene? 'n Bees is met R1000. Waar kry ek sulke geld? Jy sê ek moet rook, maar wanneer ek my sigaret ly, dan gryp jy dit. Wat gaan aan met julle? Awuchaywa apha man. Awuchaywa apha. Abieses maar net R1000 man. Hey. Maar waar kry ek die R1000? En dan moet ek nog wors en wyn ook koop. Gee my geld. Dit nou toer jong. Saw, uthini lo? Aw, mhlekazi. Uthi lona ungamthakatha nokumthakatha as far as I'm concerned. Kodwa ke imali uyayikhupha. Uthi udoro. Ay, saw. Ngozithatha le mali. Yima mhlekazi. Xa incinci mhlekazi, itekwa phakathi kwezinyanya. Ngoku kuba ininzi uyithathela kuwe. Hey! Antikaze ndiyibone into enje. Madadeni. Hayi, mna ndigqibile wam umsebenzi mandiphuma.